Горнайттан төрүттәг үһә бүлүкийите Татьяна Титова өгүс таланнах далбархотун. Сайынын тәлгәһәтин сибәккинен семир арас үйнәй олордор. Жөгелеринен айылгы түмсүүгө үңкүүннен ырыннан жарыктанар, оһуардан, мандардан истенер. Таланнах киһи бартыгар таланнах диллерини, кылгас кемигер утумнахтык жарыктанан, санын ытыга Сахар Республикатын спордун мастерын үрдүк атын ылары сетиспитен. Мин Татьяна Жанатталтыр мәне улбатах. Мин ағабынан ағамбалта таниден күрдәк спортсменка, кирилак тақсылак, шутал кызете. Кенинен хеттерен олтай ағам наға білен олбалтынатын меха бербіте. Julurdaqpın, tururdaqpın, деммен, әмесеммен Танюша Жанаттабытым. Онтон Татьяна Даниловна төрдонтан тақса сылканчары чаты музыка алыпта хайгатигер уһуяр. Оғолу ырас тухатын ыйыктыбакка сылжан, сырдыгынан сыжаян, үөрэтер оғолургар жоңго сәргеға тус олоғор, тоскойбут түгеннерге болгомтолоқтук сыһыннар. Ол курдук атын кытыр сибәстәк түгени манны гақтар. Ан бастан бу төрөбүт свидетельство бар. Анны ден сурулдаһы жарете. Оны боллаганы бу анны ден мен ием атады. Онтон оғы жамын мен кор өрігі ұрақанныға жеппін. Ол ехін мен бұ аппын оларып бұттар. Бұ ат бачаңы дылы меген тоқтан келді. Тоғы детаққа мен ием итағаллағады. Оның бұ светой Татьяна атын бербеті болу дейхан епін. Кини өрінәтчіте Татьяна Аркадьевна үрдүг өрәк кыһатын бүтерен келен, кына түүнләрен көтүппүт осколатыгар өреппүт учуталларын кытары тәңне, педагог жоһуннаах атын сүген тахаргылаахтык үлели хамсы сылжар. 2 сыл бутыгар бүлүге региональный конкурс болбута. Олонна барамыт кыттыппы Татьяна Ивановналын. Татьяна Ивановна иджан то каникул биреметигер этчиен же билдикүнө өрөбөккө барамыт кыттамыт хитихилах келип лауреат первой степени болбутум. Ити курдук уран тыллаахтар кохонноргар кохуйбут Татьястара, Татьяналара, жиң олоққо, талбат аланнарынан үтүөнүк сетер, жолу түстүүр аналлаахтар. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевидениета, Үһәбілүү.